Berburu mainan lagi yuk teman-teman. Kakak mau berburu mainan lagi nih teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa aja teman-teman? Let's go, kita cari mainannya. Wow, apa itu? Kakak menemukan mainan nih. Menemukan mainan ondel-ondel di sini. Wih, keren sekali. Oke, kita ambil dulu mainannya. Kita taruh dulu di sini. Oke, let's go, kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi mainannya? Wow, apa itu? Kakak mendapat mainan lagi nih. Mainan topeng ondel-ondel. Wih, keren. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Let's go, kita cari lagi mainannya. Kira-kira ada mainan apa lagi di sini ya teman-teman? Wow, apa itu? Wow, ada lagi. Wih, keren nih. Banyak mainannya. Mobil kayu nih teman-teman. Ada di batu-batu. Wih, ayo teman-teman, kita selamatin dulu mainannya. Let's go. Wow, banyak sekali mainan di sini. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman. Mantul. Kita cari lagi teman-teman. Ada di mana lagi ya? Coba kita ke sini teman-teman. Wow, apa itu? Wih, keren. Ada Squishy BT21 nih teman-teman. Kita selamatin dulu teman-teman. Dan kita taruh lagi di sini. Wis. Oke. Sudah dapat banyak nih teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.